Inshuti bakunzi ba Kimeza TV turabasuje tunabaye ikaze mu makuru atandukanye hari kuvugwa hirya no hino ku isi. Tuyatangirire kuri izi ngingo z'ingenzi. U Rwanda rwasinye amasezerano na Huawei yo kubakira ubushobozi urubyiruko. Mu karere ka Nyanza polisi yafunze umusaza wakoze jenoside nyuma aza guhindura amazina. Hanze y'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko yahanuye drones 6 za M23. Naho muri Mozambique imfungo 1500 zatorotse gereza. Denmark yakaje umutekano wa Greenland nyuma y'amagambo ya Trump ushaka kuyigarurira. Ni mu gihe Bill Clinton wahoze ayobora Amerika yasezerewe mu bitaro. Uburusiya bwo bwatanze umuburo kuri Ukraine ikomeje kubugabaho ibitero. Ni n'Uburusiya kandi bugiye gushyira hanze urukingo rwa kanseri. Turakomereza amakuru yacu muri Syria aho abakristo bakoze imyigaragambyo nyuma y'uko ikirugu gitwitswe. Turakomereza amakuru yacu kuri Haiti aho ubwoba ari bwose nyuma y'igitero kibasiye ibitaro. Ikaze mu makuru arambuye mugezwaho nanjye Kimenyi Kimeza. Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation yasinyanye amasezerano n'ikigo gikora ibikoresho by'ikoranabuhanga cya Huawei Technologies ishami ry'u Rwanda agamije guteza imbere urubyiruko ruri mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Mu byo amasezerano azashingiraho harimo kubakira ubushobozi urwo rubyiruko mu bijyanye n'ubumenyi no guhabwa amahirwe y'akazi, guteza imbere ihangwa ry'udushya no gusangira ubumenyi ku mpande zombi. Hazibandwa kandi ku kuzamura urubyiruko rufite impano zitandukanye muri uru rwego, gufasha inzego nk'ubuhinzi, ubuzima, uburezi, gutanga serivisi hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho hatibagiwe na serivisi za leta. Ni amasezerano ari mu murongo wa gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, ikoranabuhanga rigafata umwanya w'imbere kugira ngo u Rwanda rugere ku ntego yo kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga muri Afurika. Amasezerano yasinywe n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation Yves Iradukunda n'umuyobozi mukuru wa Huawei Technologies Rwanda Limited Jin Jinping. Iradukunda yavuze ko u Rwanda rushyize imbaraga mu gushyiraho ibikorwa remezo no kugira uruhare mu bikorwa bifasha ibigo nka Huawei Technologies Rwanda Limited kuzamura umusaruro mu gihugu ariko urubyiruko rugahabwa umwanya. Ati bijyanye n'uko tumaze kugira kaminuza zitanga uburezi bufite ireme mu by'ikoranabuhanga, twizera ko iki gikorwa kizafasha kuzamura impano uko bishoboka. Ni mu gihe Jinping yamwunganiye avuga ko mu myaka iri imbere biyemeje kuzamura ibihumbi by'abanyempano b'Abanyarwanda mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ati harimo nko kwagura ubufatanye n'ibigo bitandukanye mu gihugu, gushyiraho porogaramu nshya zo gutanga amahugurwa, gushyiraho gahunda y'imenyerezamwuga no gushyira imbaraga mu guha akazi abana bafite impano mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Agaragaza ko izo gahunda zose bafite zifasha Abanyarwanda kunguka ubumenyi bubafasha guteza imbere igihugu hifashishijwe ikoranabuhanga no guhangana ku isoko mpuzamahanga. Huawei Technologies yiyemeje guteza imbere Abanyarwanda bari mu bijyanye n'ikoranabuhanga binyuze mu mahugurwa ari ku rwego rwo hejuru atangwa na Huawei ICT Academy n'izindi gahunda zirimo n'amarushanwa ajyanye n'ikoranabuhanga Huawei itegura. Huawei Technologies yashinzwe mu 1987 ikaba ifite icyicaro Shenzhen mu Bushinwa. Ni ikigo gifite abakozi barenga 2007 bakora mu bihugu birenga 170 bagaha serivisi abarenga miliyari 3. Yinjiza agatubutse bijyanye n'imikorere yacyo kuko mu 2003 cyinjije arenga miliyari 100 z'amadolari. Mu gihe mu mezi 6 ya mbere ya 2024 cyinjije miliyari 60 z'amadolari zingana n'inyongera 34.3% ugereranije n'umwaka wari wabanje. Mu karere ka Nyanza polisi yafunze umusaza wakoze jenoside aza guhindura amazina. Polisi ikorera mu karere ka Nyanza yafunze umusaza wari warahinduye amazina yihishahisha yaranabihamijwe n'inkiko gacaca gukora jenoside. Umusaza w'imyaka 62 yafatiwe mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Murinja mu mudugudu wa Burambi. Uriya musaza wafashwe yitwa Uwihoreye Vena akomoka mu cyahoze ari komini Karambo muri segiteri Rugazi muri serire Masinde
ubu ni mu murenge wa Musebeya mu kagari ka Sekera mu mudugudu wa Rugazi mu karere ka Nyamagabe. Uriya musaza Uwihoreye Venant yahinduye amazina yitwa Ramazani Yusuf, akekwaho yakatiwe n'inkiko gacaca imyaka 30 ahita acika ahungira mu karere ka Nyanza aho yabaye mu mirenge itandukanye. Ubu yabaga mu murenge wa Kigoma mu kagari ka Murinja mu mudugudu wa Burambi ari naho yafatiwe. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye itangazamakuru ko bafashe uriya musaza wahamijwe kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yakomeje agira ati yatwawe kuri sitasiyo ya polisi ya Muyira mu gihe ategereje kujyanwa muri gereza kurangiza igihano. Hanze y'u Rwanda reka dutangire amakuru yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko yahanuye drones 6 za M23. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko kuwa gatatu tariki ya 25 ku kwezi cyahanuye indege nto z'intambara drones z'umutwe wa M23 mu gace ko muri teritwari ya Rubero. Radio Okapi ivuga ko aya makuru yemejwe na Lieutenant Colonel Mark Hazukai ushinzwe ubukangurambaga no gutanga amakuru muri batayo ya Sokola mu gisirikare cya Kongo. Umutwe wa M23 ntacyo uratangaza ku byatangajwe n'igisirikare cya leta ya FARDC. Bitangajwe nabwo kuwa gatatu y'icyumweru gishize igisirikare cya Kongo cyari gisohoye itangazo rivuga ko M23 iri kwinjiza mu gisirikare abana bato ku rugamba bambaye impuzangano z'ingabo z'u Rwanda mu gace ka Mombasa na Alimbogo mu majyepfo ya teritwari ya Rubero. Muri iryo tangazo risinyweho na Colonel Mark Hazukai rivuga ko ingabo za M23 ziri kujya mu nsengero, mu mashuri n'ibitaro majyepfo ya Rubero bityo bihabanye n'amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. FARDC ishinzwe umutwe wa M23 gukoresha abasivile mu ntambara mu bice uyu mutwe wamaze gufata. Kugeza ubu imirwano irakomeje mu bice bya Rubero mu gihe hagitegerejwe ibiganiro bya Rwanda bitegerejweho nk'igisubizo cy'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yasabwe ko yajya mu biganiro n'umutwe wa M23 gusa ikavuga ko itabikozwa kuko itaganira n'umutwe w'iterabwoba. Dukomereza amakuru yacu muri Mozambique aho imfungwa zirenga 1500 zatorotse gereza. Polisi ya Mozambique yatangaje ko imfungwa zirenga 1500 zatorotse gereza zifatiranye imvururu za politike zikomeje kubera muri icyo gihugu zitewe n'ibyavuye mu matora byateje impaka. Mu kiganiro n'abanyamakuru umukuru wa polisi Bernardino Rafael yavuze ko abantu 33 bishwe naho abandi 15 barakomereka mu bushyamirane n'abarinzi. Yongeyeho ko abandi 150 mu batorotse bamaze kongera gufungwa. Imyigaragambyo yadutse kuwa mbere nyuma yo kurukiko rurusha izindi ububasha rwemeje intsinzi y'ishyaka Frelimo mu matora ya perezida yabaye mu kwa 10 uyu mwaka. Iri shyaka rimaze imyaka 49 ku butegetsi. Rafael yavuze ko ejo kuwa gatatu amatsinda y'abigaragambya bamagana leta begereye iyo gereza yo mu murwa mukuru Maputo. Yavuze ko imfungwa zafatiranye izo mvururu nuko zisenya urukuta ziratoroka. Mozambique yugarijwe n'imvururu kuva mu kwezi kwa 10 ubwo habaga amatora ya perezida yateje impaka. Ibyavuye mu matora byatangajwe byagaragaje ko umukandida Daniel Chapo w'ishyaka Frelimo ari we watsinze amatora. Imyigaragambyo mishya yadutse kuwa mbere ubwo urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwemezaga ko Chapo yatsinze amatora nubwo rwagabanyije ikigero cy'intsinzi. Urwo rukiko rwavuze ko Chapo yatsinze ku majwi 65% naho Mondirane abona amajwi 28%. Ibiro bya Frelimo, sitasiyo za polisi, banki n'inganda byarasahuwe, birasenywa ndetse biratwikwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Kuva kuwa mbere abantu nibura 21 biciwe mu mvururu nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yabivuze ku mugoroba wo kuwa kabiri. Mondirane wamaze guhunga akava muri Mozambique amaze igihe asaba abamushyigikiye kwigaragambya bamagana amatora avuga ko yabayemo uburiganya. Mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko hashobora kubaho imyivumbagatanyo mishya y'abaturage mu gihe ibyavuye mu matora byaba bitaburijwemo. Abantu hafi 150 bamaze kwicirwa muri iyi myigaragambyo imaze amezi 6 kuva amatora abaye.
Dukomereza amakuru yacu kuri ivuga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ikomeje kuza imbere mu gushora imari nyinshi muri Afurika, aho hagati ya 2019 na 2023 yashoye imari ifite agaciro ka miliyari 110 z'amadolari y'Amerika. Ayo arimo miliyari 72 z'amadolari yashoye mu bijyanye n'ingufu zisubira nka rumwe mu nzego ziyoboye izindi mu gihugu kibandamo. Uyu muryango wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ibifashijwemo n'ikigo DP World kimaze imyaka 18 muri Afurika, aho gifite ibyambu 6 ndetse iteganya kongeraho ibindi 2. Ibifashwamo kandi na sosiyete yayo y'ubwikorezi bwo mu kirere ya Emirates, aho ibarizwa mu bihugu 20 bya Afurika. Kuva mu 2022 umwe mu bagize umuryango w'ibwami muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu witwa Sheikh Ahmed Dalmouk Al Maktoum yafatanyije na Zimbabwe, Zambia na Tanzania mu bijyanye n'isoko rya carbon ryo gutera inkunga imishinga igabanya imyuka yanduye yoherezwa mu kirere. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kandi yashoye cyane mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho nk'umujyanama mu by'umutekano wa Abu Dhabi Sheikh Tahnoun bin Yayed aherutse kwishyura imigabane ingana na 51% muri Mopane Copper Mines yo muri Zambia, arenga miliyari 1 y'amadolari y'Amerika. Mu 2023 abashoramari bo muri uyu muryango basinyanye amasezerano y'imikoranire na Mauritania ya miliyari 32 z'amadolari mu mushinga wo gutunganya hydrogene mu buryo butangiriza ibidukikije. Muri uwo mwaka kandi ikigo gitunganya ingufu zisubira cya Masdar cyatangije umushinga wa miliyari 2 z'amadolari zo gutunganya gigawatt 2 z'amashanyarazi aturuka ku izuba muri Zambia. Inafatanya n'u Rwanda mu iterambere nk'uko no mu kwezi kwa gatatu 2024 byatangajwe nko mu 2023 yasize ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bugeze kuri miliyari 1.5 y'amadolari. Iri shoramari mu Rwanda ryakomeje gutumbagira uko imyaka yagiye itumbagira mu buryo imyaka 23 ishize byibuze ibigo byo muri icyo gihugu byashoye ishoramari ya miliyoni 320 z'amadolari. Reka dukomereza amakuru yacu muri Denmark yakajije umutekano wa Greenland nyuma y'amagambo ya Trump ushaka kuyigarurira. Minisitiri w'intebe wa Greenland yamaganye icyifuzo cya Donald Trump uherutse gutorwa kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uherutse guca igikuba avuga ko Amerika ishobora kwigarura Greenland. Donald Trump yavuze ko kugura Greenland byaba ari igitekerezo cyiza cyazanira Amerika inyungu nyinshi zirimo kunguka ubutaka no gusigasira umutekano wacyo. Si ubwa mbere uyu mugabo avuga ibyo kwigarura Greenland kuko yari yanabivuze muri manda ye ya mbere, icyo gihe akavuga ko iki kirwa cyagurwa. Ibi byatumye Denmark isanzwe ifatanya na Greenland mu kwicungira umutekano, ivuga ko igiye gushyira imbaraga mu kurinda umutekano w'icyo kirwa kibonekamo urubura rwinshi. Bikekwa ko Trump avuga aya magambo ashingiye ku hantu Greenland iherereye hashobora gufasha mu bijyanye no kurinda umutekano cyangwa hakaba heza cyane mu bihe by'intambara. Ikindi bivuga ko Amerika iri kwirinda ko Greenland yagirwamo imbaraga n'ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya bisanzwe bidacanwa kana Amerika. Dukomereza amakuru yacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Bill Clinton wayoboye Amerika yasezerewe mu bitaro. Bill Clinton wabaye perezida 42 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 8 kugeza mu 2001 yavuye mu bitaro, aho yari amaze iminsi avurirwa ibicurane. Ku itariki 23 ku kwezi nibwo Clinton yari yajyanywe mu bitaro bya kaminuza ya Georgetown biherereye Washington. Yari yagize umuriro mwinshi, hagiye kurebwa niba uyu musaza w'imyaka 78 yaba yafashwe n'uburwayi. Umuvugizi we n'umuryango we banyuzwe n'uburyo bitaweho nabo mu bitaro bya kaminuza bya Georgetown, ndetse bishimiye ubutumwa bwo kumwihanganisha bwamuhaye. Clinton yaherukaga kwa muganga mu 2021 aho yamaze ibyumweru 6 ari kuvurwa infection yo mu maraso. Muri uyu mwaka yagaragaye mu bikorwa bitandukanye byo kwamamaza Kamala Harris wari uhataniye ibyo kuyobora Amerika, ariko ntibyabahira bakubitwa inshuro na Donald Trump. Reka tunyarukire mu Burusiya bwatanze umuburo kuri Ukraine ikomeje kubugabaho ibitero.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yaburiye Ukraine ko nikomeza kugaba ibitero biri guhutaza abasivile mu gihugu cye biratuma Uburusiya bufata ingamba zikomeye Ukraine izirengera. Yabitangaje mu kiganiro yagiye kuri televiziyo ya Russia mu kiganiro kizwi nka 60 Minutes. Lavrov yagaragaje ko ibitero bya drones Ukraine iri kohereza mu Burusiya biri guhungabanya abasivile ku buryo bukomeye, ko ari ibyaha bikomeye birimo no guhonyora amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya iterabwoba. Ati ibitero biri kugabwa n'ubutegetsi bwa Kiev bigamije kwibasira abasivile gusa. Ni ikibazo gikomeye ndetse no guhonyora amasezerano atandukanye hagamije kurwanya iterabwoba. Yavuze ko ibikorwa nk'ibi bidakwiye na gato kandi ko bizatuma Uburusiya bufata ingamba zikakaye kurushaho mu gihe Ukraine yakomeza kwigabaho ibyo bitero. Uburusiya kandi bugiye gushyira hanze urukingo rwa kanseri. Abahanga mu by'ubuzima mu Burusiya bari gukora ubushakashatsi bwa nyuma ku rukingo rwa kanseri rushobora kujya hanze mu mwaka utaha 2025. Umuyobozi mukuru w'ikigo gikora ubushakashatsi cya Gamaleya mu Burusiya Alexander Gintberg yavuze ko urukingo rutandukanye n'izindi nkingo zisanzwe kuko rutazajya rukingira abantu gusa ahubwo ruzanavura abasanzwe barwaye kanseri. Avuga ko urukingo rutoza ubwirinzi bw'umubiri gushaka utunyangingo twa kanseri rukaturwanya. Izi nkingo zizaba ziri mu bwoko butandukanye nk'uko ubwoko bwa kanseri butandukanye. Ikigo kiri gukora ubushakashatsi The Gamaleya Center nicyo cyakoze urukingo rwa COVID-19 rwitwa Sputnik V, rumwe mu zakozwe mbere y'izindi ku isi. Reka dukomereze amakuru yacu kuri iyi ivuga ko indege yari itwaye abagenzi 67 yakoze impanuka benshi barapfa. Indege yari itwaye abagenzi 67 ivuye muri Azerbaijan yerekeza mu majyepfo y'Uburusiya yakoze impanuka igeze mu gace ka Kazakh. Abantu 25 nibo barokotse aho muri bo 22 bari kuvurirwa mu bitaro. Iyi ndege ya Azerbaijan Airlines yari iturutse mu murwa mukuru wa Azerbaijan Baku yerekeza ahitwa Grozny mu Burusiya, kamwe mu duce tugeze muri Chechnya. Muri iyi ndege hari harimo abagenzi 62 n'abakozi 5 bo mu ndege. Urwego rushinzwe ingendo muri Kazakhstan rwatangaje ko mu bagenzi bari bayirimo hari 37 bo muri Azerbaijan, 6 bo muri Kazakhstan, Kyrgyzstan, 3 bo muri Kyrgyzstan na 16 bo mu Burusiya. Muri Syria abakirisitu bakoze imyigaragambyo nyuma y'uko ikirugu gitwitswe. Abakirisitu cyane cyane bo mu mujyi wa Hama muri Syria biraye mu muhanda nyuma y'uko ikirugu cyari cyashyizwe ku kibuga cya Al-Suqayrabia cyo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria gitwitswe n'abantu bataramenyekana. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki 24 z'uku kwezi nyuma y'uko amashusho agaragaza igikorwa cyo gutwika iki kirugu asakajwe ku mbuga nkoranyambaga. Abigaragambya bitwaje umusaraba n'ibendera rya Syria aho bari gusaba ubuyobozi bushya buherutse guhirika Assad kurengera amadini n'abandi bantu batari abayisilamu. Umwe mu bigaragambya witwa George yabwiye AFP ko abakirisitu bagomba guhabwa uburenganzira bwo kwizera nk'uko byahoze. Yagize ati nitudahabwa uburenganzira bwo kwizera Kristo no gukomeza ibikorwa bya gikristo mu gihugu cyacu tuzaba tutemerewe kuba hano. Iyi myigaragambyo ibaye hashize ibyumweru 2 ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro riyobowe n'abayisilamu rihiritse ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Umuyobozi w'umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham uherutse gufata ubutegetsi muri Syria yahumurije abakristo avuga ko bakoze iki gikorwa atari abanyasiriya kandi ko bazafatwa bagahanwa. Ihuriro mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu muri Syria ryatangaje ko bagize uruhare muri iki gikorwa ari inyeshyamba zo mu mutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Tawhid. Mu kwerekana ko Syria yifatanyije n'abakirisitu, iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati cyashyizeho ikiruhuko kuri Noheli.
Reka tunyarukire muri Haiti aho ubwoba ari bwose nyuma y'igitero kibasiye ibitaro. Umutekano muke muri Haiti ukomeje gutuma benshi bibaza amaherezo y'iki gihugu nyuma y'uko umutwe w'abagizi ba nabi ugabye ibitero simusiga ku bitaro byo muri icyo gihugu. Abantu 3 barimo umupolisi umwe bakasiga ubuzima. Ni igitero cyagabwe ku bitaro bya kaminuza ya Haiti biherereye mu murwa mukuru Port-au-Prince. Minisitiri w'ubuzima muri Haiti Laurent Blema yavuze ko abanyamakuru 2 n'umupolisi umwe aribo baguye muri ibyo bitero, byongeye kuba ikimenyetso cy'uko urugendo rwo kugarura amahoro muri icyo gihugu ari rurerure. Umutwe wa Vive Ansanim niwo wigambye icyo gitero. Mu mashusho washyize ku mbuga nkoranyambaga uvuga ko utigeze wemerera ibyo bitaro kongera gufungurwa. Agace gaherereyemo ibi bitaro kari karigaruriwe n'imitwe y'abagizi ba nabi, aho kari gaherutse kwigarurirwa na leta ku bufatanye n'ingabo za Kenya ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri iki gihugu. Ibi byabaye mu kwezi kwa 7 mu mwaka wa 2024. Nibura 85% by'umujyi wa Port-au-Prince bigenzurwa n'imitwe y'abagizi ba nabi. Umuryango w'abibumbye uvuga ko muri uyu mwaka gusa abagera ku 5,000 biciwe mu bugizi bwa nabi. Reka dusoreze amakuru yacu kuri ivuga ko Bangladesh yasabye Ubuhinde kuyoherereza uwari minisitiri w'intebe wayo akajyanwa mu nkiko. Bangladesh yasabye Ubuhinde kuyohereza uwari minisitiri w'intebe Sheikh Hasina wahungiye muri iki gihugu tariki 5 z'ukwezi kwa 8 2024 nyuma y'imyigaragambyo yasize ahiritswe ku butegetsi. N'ubusabe buje nyuma y'uko minisitiri w'intebe w'agateganyo muri Bangladesh Muhammad Yunus avuze ko kuba mu Buhinde kwa Hasina hari ikibazo gikomeye ndetse gishobora no kuzahaza umubano w'ibihugu byombi. Umujyanama mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga muri guverinoma y'agateganyo ya Bangladesh Tauhid Hossain yagaragaje ko batanze ubusabe mu nyandiko busaba ko Ubuhinde bwabaha Hasina akaburanishwa. Bivugwa ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'i Dhaka rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi Hasina n'abaminisitiri 2 bafatanyije kuyobora n'abari abajyanama be bose bashinjwa ibyaha bya jenoside n'ibindi byibasiye inyokomuntu. Ubuhinde nubwo bwemeye ko bwakiriye ubwo busabe ariko ntibwigeze bukomoza ku kijyanye no kohereza Hasina. Ibi bije nyuma y'igihe gito umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Buhinde Vikram Misri agira uruzinduko muri Bangladesh. Yagiranye ibiganiro na Yunus n'abandi bayobozi. Misri akagaragaza ko ibyavugiwemo byatanze umusaruro ugamije kubaka umubano w'ibihugu byombi. Umubano hagati y'ibihugu wajemo agatotsi nyuma y'uko ubuyobozi buhindutse. Sheikh Hasina nyuma yo guhunga yakomeje kwikoma ubuyobozi bwa Bangladesh avuga ko buri gucura umugambi wo gukora jenoside abayisilamu. Yusuna yitezweho kuvugura amategeko amwe n'amwe mu gukomeza kuyobora kugeza mu bihe by'amatora ateganijwe mu mpera za 2025 cyangwa mu ntangiriro za 2026. Ni naho dusoreje amakuru yacu. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira n'ibindi biganiro byose kuri Kimeza TV. Mugire amahoro.